Spoštovani in spoštovani, malo besed z veliko težo. Trideset peti nič devet, Tož direkt, današnja tema treznost. Treznost je umsko in telesno stanje, katero zagotavlja smiselno in plodno bivanje ter življenje oseb ter osebkov. Najbolj znana substanca, katera privede do izgube treznosti, je prevelika količina alkohola. V stanju netreznosti, se pravi opitosti ali pijanosti, osebe ali osebki izgubijo smisel za racionalnost in se začno vesti ter tudi udejanjati pretirano emocionalno. Situacije, katere se vzpostavljajo v stanju netreznosti, opitosti ali pijanosti, so nevarne in zdravju škodljive. Zato je smiselno energijo, katera se v nekaterih primerih investira v izgubo treznosti, investirati v ustvarjanje in ohranjanje treznosti. Situacije, početja in dejanja, s katerimi se ustvarja in ohranja treznost, so tiste situacije, početja in dejanja, katera zagotavljajo smiselno življenje in smrt, konstruktivno in plodno bivanje ter stremenje k blagostanju in seveda treznosti. Mišljenje in početje, katero zagotovo ustvarja in zagotavlja treznost, je skrb za zdravje. Trideseti peti nič devet, Tož direkt, mens sana in corpore sano, zdrav duh v zdravem telesu. 30.09, Tož direkt, mens sana in corpore sano, gesunder Geist in gesunden Körper.